Spoštovano občinstvo, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta stadiona z Dežele. Pred nami je uvodno dejanje ter hkrati tudi derbi četrtega kroga prve lige Telemark med državnim prvakom Celjem in Olimpijo. Zanimiva tekma je pred nami. Vidimo desno nekdanjega slovenskega selektorja Bojana Prašnikarja, še nekaj znanih trenerskih imen. Skratka, pred nami pa zelo zanimiva tekma, kajti državni prvaki Celjani, edini slovenski predstavnik v Evropi tudi to sezono. Celjani so v torek doživeli poraz v armenski prestolnici pri Araratu z 1:2. In na ta način, čeprav so povedli zadetkom Sešljarja iz 11 metrov, ker recimo Kučis je zadel tudi vratnico za morebitnih 2:0, potem pa so zadeli 2. Diago se je nekoliko zapletel. Celjani občutno več pri žogi na začetku tekme, ampak zaenkrat ne pridajo blizu vrat ljubljanskega kapetana Matevža Vidovška. Zdaj morda Čalošič s podajo, Kotnik z težkega položaja, meril previsoko, Andrej Kotnik, potem napredovali po izvajanju 11 metrov. Trenčovski, zdaj je napaka, pa priložnost za Kotnika. Napaka brez posledic za Olimpijo, ostaje 0:0. Kapetana Olimpije Matevža Vidovška, Urbančič, Čuni se odločil za strel, nevaren poizkus Čunija in prvo resno delo nocoj za Žana Luka Lebana. 50. tekmo Gorencu v državnem prvenstvu. Podaja Rističa, Čuni, zdaj Čuni, pa potem podaja pred vrata, ker je bil Kojič. Ja, Marvin Čuni deluje razpoloženo, Olimpija pa s tem Olimpiji. Gre za uigrano kombinacijo, Mitrovski proti daljenejši vratnici, toda strel prek vrat in brez pravega dela za Žana Luka Lebana, potem ko je poizkusil Marko Ristič. Prav tako 6 v 11-terici Celja, zdaj napaka, vrata so prazna, toda tega ni izkoristil Jaja Dukuli. Ostaje 0:0 na stadionu z Dežele. V odigranih krogih, čeprav so razlike res izjemno majhne. Lendavska Nafta, ki je tudi obenem zelo učinkovita, kar 8 doseženih golov po 3 tekmah. Olimpija je dosegla enega samega. Čuni tisti, ki je bil spretnejši od Tuti Škinasa. Čuni zdaj skuša preigrati Vukliševiča, prišel je Albanec do strela, toda brez težav za Lebana, je pa to Benjamin Verbič, ki je tudi takrat dosegel za Slovenijo tisti odločilen zadetek proti Kazahstanu. Za preboj Slovenije na veliko tekmovanje, zdaj strel vdaleč, žoga pa prek vrat Žana Luka Lebana, potem ko je poizkusil prav rezervist Tenel. Kvesič, lepo se je obrnil Kvesič, vidi se, da je pa čeprav pri 34 letih v izjemni formi Mario Kvesič. Skuša ga zaustaviti Brest, pa potem Verbič brez prekrška nad slovenskim reprezentantom. Toda potem Avduli do žoge, Avduli pred vrata, Kotnik in brani Vidovšek, ostaja 0:0. Celjskega občinstva za tole zbrano potezo njihovih ljubljencev. Letonja. Kvesič, Kotnik, dobra podaja Kotnika, Letonja, skuša priti do strela in gol! 1:0, strelec pa debitant, kakšen večer za Tilna Letonjo, ki je zadev unovčil tokrat nepazljivost pri Olimpiji, napaka v ljubljanski obrambi in žoga v mreži Matevža Vidovška, strelec pa debitant Letonja. V 70. minuti 1:0 za državne prvake. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Kotnik je lepo podal naprej
Potem pa napaka pri Olimpiji, zahteval je tam prekršek. Poglejmo še enkrat iz tega zornega kota. Urbančič na tleh. Potem pa žoge ni dobil seveda tudi vratar Vidovšek. Sugeriral je Jošt Urbančič, češ da je prišlo do prekrška. Potem sta si bila nekoliko na potu celo Vidovšek in Urbančič. To pa je s pridom izkoristil torej Letonja. Kakšen debi v državnem prvenstvu za Letonjo. Slišali smo ga po prvem polčasu. Zelo pogumna igra, igral je zbrano, previdno, preudarno in vse skupaj danes še nadgradil zdaj s tem golom. Trenutno stanje na lestvici Nafta in Bravo po 3 tekmah, 6 točk, pa potem Maribor, Koper, oboji pri 5, 4 Brinje, 4 tudi Mura. Tu je zdaj morda priložnost za Ljubljančane. Kojice odločil za strel in tole bo kot za Olimpijo. Brez prave rešitve, tu je Gorenc. Ristič, lahko zdaj pričakujemo dolgo podajo, visoka žoga Rističa, to da točno Tilen Letonja, junak današnjega obračuna, čestitke seveda za zadetek in pa tudi za debi. Že v polčasu sva govorila, no, verjetno bi si težko predstavljali, da boste ravno vi danes mož odločitve. Seveda, kako se počutite v tem vsem? Ja, hvala za čestitke. Zelo sem vesel, sem čist brez besed na debiju. Gol proti Olimpiji pred toliko navijači, res nekaj posebnega. Pa še to rad bi se zahvalil vsem predsedniku, trenerju za zaupanje, vsem strokovnemu štabu in tudi družini, ki me podpira celo pot. Nas lahko popeljete skozi ta zadetek? Imeli ste tudi nekaj sreče. Ja, bilo je tudi nekaj sreče, ampak hvala Bogu, da se je na koncu odvila k meni. Je to igrana akcija iz treninga? Ni glih odigrana, ampak... Kako pomembna se vam zdi ta zmaga predvsem kot izhodišče oziroma popotnica za torkov obračun? Ja, zmaga je zelo pomembna, da smo dobili 3 pike za samozavest za torkovo tekmo, zdaj pa v torek po preobratni napredovanju. Tilen, najlepša hvala in pa srečno v torek proti Araratu. Hvala. Hvala. Marvin Čuni, unfortunately for Olympia it didn't work out. You lost the game against Celje. What is your impression after this matchup? For me, first half we do good game. We have good ball possession, but we miss to come in the dangerous parts in the last third of the pitch. But yeah, for me, we had good possessions. But yeah, we have to score the goal, and we get one lucky goal. That's it. How difficult is it for Olympia right now? We know you haven't started the season very well, already changed the coach. You did win the last game against Alumini, but now ahead of the derby, not the best way to enter it with this loss. How do you see everything? No, I think we play also against a good team. They win last year the champions, but of course we have to work a lot. And but yeah, for me it's not a difficult situation. We have to work every week, and then we will win the games because we have a good team and good coach, good stuff. So I think the results will come. Okay, Marvin, thank you and all the best in the future. Trenčovski po zmagi na debiju, sedaj prvi poraz na klopi Olimpije. Kako ste sami vse skupaj videli danes tu na zelenici u Celju? Prvo da čestitam ekipi Celje i da poželim više uspeha isto i u utorak. Dobili su tu utakmicu, bila je neka naša pogreška. Normalno da nismo zadovoljni, ja opet kažem, mi smo u nekom procesu u kome pokušavamo da stvaramo neku novu strukturu kad imamo poslet lopte, ali to je izgledalo previše konfuzno, posebno u drugo poluvreme. Nekako smo, moram da kažem i ja sam pogrešio sa određenim izmenama, kad sam uveo, ajde kažemo, istih profilnih igrača, izgubili smo tu sredinu i previše smo jurili. Neko smo bili napeti, previše sa željom da brzo ugrozimo taj gol. Nismo se ni postavili, nismo ni odigrali strpljivo, nismo ni postavili našu strukturu, a pokušavali smo već da idemo u tu dubinu. Prvo poluvreme je malo bilo drugačije.
drugačije. Normalno da smo htjeli sve najbolje i još jednom želim da zahvalim našim navijačima koji su došli i da im se ispričam u ovom trenutku zato što nismo dobili utakmicu, jednostavno nismo igrali na malo višem levelu. Že pred začetkom srečanja je bilo nekaj težav zaradi opreme oziroma dresa vašega vratarja Vidoška. Se vam zdi, da take stvari tudi lahko posledično vplivajo na predstavo vaših varovancev? Ja bih rekao da to je, ajde da kažem, stvorila se neka mala nervoza, ne znam koji je razlog, nešto je imalo oko dresa, ali opet ću da kažem, ne možemo tražiti razloga za našu, ajde da kažemo, bledu predstavu, posebno u drugo poluvreme u tom trenutku. Normalno da ima pritiska kod igrača, ja opet kažem, moramo ih vratiti u normalnu stanju, u normalnu homeostazu i da pokušamo da dignemo glave, jer na kraju krajeva mi smo u procesu i učimo neke stvari. Ja opet kažem, mi imamo vrlo dobra ekipa, imamo potencijala, ali moramo to nadgrađivati od dana od dana. V soboto vas čaka večni derbi proti Mariboru, ki ga bomo prav tako prenašali na Šport TV. Kje bi si do takrat želeli največ izboljšav, največ napredka? Prije svega moramo podobriti opet to da kažem, tu mentalnu brzinu. Previše gubimo loptu u sredinu, previše imamo tih tehničkih napaka, u donošenje odlukama smo malo sporiji, previše imamo istog profilnih igrača, moramo više menjati, moramo praviti više rotaciju u sredinu, moramo tražiti tih half space-ove. U određenim trenutkama u prvo poluvreme smo bili ok, ali moramo na tome malo više raditi i normalno napraviti tu konekciju iz druge u treće zone da bi bilo malo opasniji. Znamo da Maribor je kvalitetna ekipa, doći će sigurno samopouzdana, doći će sigurno da se nadigrava, ali mi moramo izvući pouke od svake greške, od svaku utakmicu, glavu gori. Još jednom kažem, zahvaljujem se našim navijačima ono što su došli danas i nadam se da će doći u subotu da nas podrže sa što višem brojem. Gospod Trenčovski, hvala za tole analizo in pa se vidimo v soboto. Hvala. Hvala, Mr. Campelos, here it is, the hard-fought first win of the new season. How much does this mean for the confidence of the team and for the continuation of this season? Yeah, it's true that it's the first victory of the season, but the people that watch our games, they are looking that each day, each game, our team is better. Of course, when we build a team, it's not like in 2 days or 1 week that we build a team. We need time. Also, we need that the new players, they get to know better the players that are here from last season. Physically, also, we are growing up. So this is not easy, and in a few days we can build a team. So we are happy today because we won, but I think that we control all the game. We have more than one opportunity to score. So I think that is a fair result for us because we made a very good game, even if we made some changes that give confidence to the players that for them to show that they have quality to play. So I'm very happy and also much more happy for Letonia because it's his debut and he scored in his debut and. Exactly, we spoke about him before the game, right? Yeah. And he was the one who made the decisive and goal. I like to bet in the young players. In the past, I worked with several young players, and I helped them to reach to high level. I can give you the example of Rafinha. I was the first coach in Europe from Rafinha, now the captain of Barcelona, but much more other players. So maybe Letonia will have a similar career. But I can say that Letonia, if keep working like this, be humble, and they have same humility, and he knows that he can play with us. Also could play with under 19 because it's important to him to play and develop. But the personality that he showed today was amazing. So I think that, as I said previously, could be one of the great names in the future from Slovenia. You mentioned yourself the team is being built in, the players are getting to know each other. There's another player who came in for the first time, Benjamin Verbic. We all, of course, know him from before. How happy were you with his performance and how close do you think he is to fully fit 100%? Yeah, the problem is like this. We, from the start, are arriving some new players and Verbic is with us like one week
So he's training with us 1 week, and even if he's training before with a personal trainer, training with the team and play with intensity, this is not in 1-2 days that we will be ready. So usually we made a pre-season of 5 weeks, and even in the first games the players are not so ready. So he's just with us for 10 days. So we must keep working with him, and also, you know, sometimes the coach is friend of the player if you don't put him playing, because you know that Verbic is a good player and he have a big name in Slovenia, but I want to put him playing when he is in good moment to play, because if he's not in a good shape or physically is not good, if he start playing or if he play, maybe could not be good for him. So we must think for the future how many minutes he could play, when he will, if he start or go inside. So all these things we must think, because as I said, always we put the human being before the player. Mr. Gabriel, thank you very much. Just one last thing before we finish. The most important game is coming on Tuesday. You mentioned it before the game. The focus is already there, but it's not going to be easy. You're trailing 2-1. You play at home. Hopefully you're going to make it. We will play against a good team or very organized team, but we will play at our home. I hope that Tuesday all fans could come in massive number for support us and help us, and we must be confident for what we will do, because all of us, we know the importance of this game for Celje, for the players, for his families, but also for the city and for the country. Thank you very much, and all the best against Ararat. Thank you. Thank you.